Beloved brothers and sisters, good morning. Nagpapatay kayo. Good morning nga po. Datayon iti may kadwa Domingo, iti Adviento, panawen ngayon tayo pa ng paspasungad, ipan nakayanak ni Apo Jesus. Let us thank the Lord, iti napalabas na lawas, at tayo magtutuloy nagdawdawat para iti masangwanan. Ngal daw. Today, intayo sininjan iti kandela iti kapya. So, laure madamdama pa'y, let us again greet each other. Peace be with you. Peace be with you, kunayo. Sometimes, nagdo mga kabsat, when kapya, kuna tayo, when we heard the word kapya, numangnigan tayo iti sao makapya, kas lang iti panang ipagarok tayo laing ti kapya sa dete, awan ti gubat, awan ti agririri, awan ti agbibin na sakit. Gusto mo, nadaduma, kasi kapya kat natal na tilubong, di ba? There is kapya. Ngayon, nadaduma, kunada, at dati kapya, kunada, numadakurang nadaduma, di jay kapya. As lang kumadigitek sa samo nga nagririri, di barangay kumaya. Minsan malagip ko, at dati trinatarda di barangay, dinusag na ano, dito kumpare na. Dinanog na, napangaan na. Sapay ngamin nga, dinanog mo. Ay, pasensya kayo na po kapitan, ti amo ngamin no kagatunak, ag suya ablagayang. So, ano na duma, at kakabagay, pagsasaritaan na tilupon, mo tilupon, ti barangay, dito, peacemakers kumaya. Dito, imbes na, at giinuli dati kaso, they are trying jailupon for amicable settlement. Kaya kayo dumalaga, awan sige, na ito dagiti kondisyon nga kayat da, na ito dagiti kondisyon nga kayat tatapno agkapyada, bayadam ti kastoy, itot mo ti kastoy, hanggang agkaskastoy, imanugot iti both parties, agsumbangin nga partido, o agkapya kay nga rodan, agin nalamano kayo, muna dagat, muna na galamano dagat, muna damat. At agkapya kayo, muna damulaan. Kung kumpurme mo na nga sinsinan iyawa na mo lang dyan imada. At nakurang na. Ano, bagate, sige, kapya. Ceasefire. Kung na tayo narod kumano, no, kung magubat ti gobyerno kung nagiti leftist, kung na tayo ceasefire. Di ba? Pero at nakurang mo na duma iti kapya kay bagbaga tayo. Ano di kurang na. No kumadete inabraw mo kat at ta iti buguong na nung kurang tinanam na. Di ba? Tinabraw mo ka na ima na gusto di templa na nung kurang tinanam ti kapya. Kasi di kuma. Yeah. Anya ti kurang ti kapya kada tayo. Kurang iti ayat kan pamatag. Yeah. Di ngamin kakapsat. Gusto alis itong ibaga, peace be with you. Kaya kinan nyo, at peace be with you, for compliance lang, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ano lang yung baga niya po pa di, kikinapya kayo, muna na peace be with you, peace be with you. Muna yun lang, di kayo pa kitangan, di kayo peace be with you, yo. Di ba? Peace be with you, kunam lang na nagkasya ka, sino matagay dyan, di ka pa'y kuna. Di ba? Lalo nung nagitay crowd na misa, adaktal na misa ka, at taong ka, lipay din mo, peace be with you. Peace be with you lang ta. Di ka magkitaan, jero pa na. Kasi lang for compliance, to the duma, di pa nang ipaay, iti kapya. Di ba? Pero kapya, ipagsasaritaan tayo, may panggap ti kapya. Kapya iti kagimungan, kapya iti unag ti pagtaingan, kapya ti unag iti malay. Yan, yan. Haan nga maliklikan ti haan nga panagkikinnaawatan. Anaman nga lugar, anaman nga organisasyon, anaman nga pamilya, pamilyaman. Ito naglala, bagatela, ito nagti pamilya. Di ba, nagduma ka nakaragragsak, mapan mangantirwar, mapan nagpasyar ti buo nga pamilya, at picture ta, makita mo dyan Facebook, nakarungiit na amin. At ginarakob na buo nga pamilya din dyan. But sometimes, in reality kakabsat, at talatatihaan nga pa nagkikinawatan ti unag ti pamilya, mapukaw, dete kapya.
Diba? Ano man ni nanang mo, di na itutik ka sa masapol mo, kung alag, agriri kayo, ano sa na kayo magkabsa. Diba? Ni nanang mo, no tatangkat, agriri din anak, kat bauton na. Diba? Bauton na din anak na. Dito nga, kuskusilap ti anak na. Pero ti may sa maubing nga manakam, you will realize your fault, and you will have the humility tapno makisaukan tumot lang ang nanang mo, tataawan sa kasjayon. Din sa kayang tiubing, natatagangan, di so dek pakumbaba. Yung kasjay, hindi normal. Kasi napuutak Nga sika, nakabasol ka, tapno at tatikap yan, yung nagti-familia, masapon yan pakumbaba ka dumawat ti padispensa. Diba? Kasi amin nga lugar, nagduma at daitihan nga pa nagkikinnaawatan. Ngam kang runaan ko mga ipapakita tayo, panpanunutan tayo kabsat. No at datihaan apa nagkikinnaawatan, iti maysa nga lugar. No at datihaan nga pa nagkikinnaawatan, iti maysa nga gimo, iti maysa nga organisasyon. Sometimes, ado ti mayaw awan. Sometimes, no awan ti pa nagkikinnaawatan, awan ti kapya, the impression is, haan nga nasayaan. No, awan ti pa nagkakapya, the impression ka, madideta. Kasi awan ti pa nagkikinnaawatan da, awan ti kapya da. Isud ka po na nga masapul iti kapya. Alam ka, teko natin, ti kapya kakuyukuyog na ti ayak. Kasi hangkamot nga mabalin nga makikapya, na awan ti ayak. Tekuddo nga kapyaan, di magbagang peace nga agpaypayso. Ang rin peace nga parparaw-paw. But peace with a heart. Peace with love. Diba? Kasi di pagbagana. So masapul tayo ti kapya. Masapul tayo ti kapya ti kagimungan, iti lugar nga paggargarawan, and uray iti unag ti simbahan. No, nagtuma ka, naging tao ka, kagurada ni Apo Padi, tanaungot ni Apo Padi. Stricto ni Apo Padi. Kaya ito, ti makimisa kita nga Padi. Na-stricto unay ni Apo Padi. Pero, haan mo't nga ni Padi, ti pampapanam di simbahan. Di kami, apay ka makimisa, kaya mo makita ni Apo Padi. Haan. Umay tayo makimisa to encounter the Lord. Tapno umay tayo, makisango kini Apo Diyos. Di madina lang amin, sa niya po pa din sang-sango nga, dumog ka na. Agdumog ka na. Dagdagdum na ito bagbagana. Karkararag kalantan. Nung masapul lang ito ti kapya dyan. Kasi peace be with you. Kung nanto mula niya po pa din. Importante ti kapya na kapsa. Kasi naawan ti kapya pa, nagririri ti pataudan na. Naawan ti kapya, Allah. Amo, namin na doon doon experience ko na, nagsasango. Awan pulos ti makita makapya, nakarupang at dami. Apo, maglalo na yung mapagdup ti tagtaga, ako todo papeles pa yung bit nga, titulo, ohas, kada iso amin. Lag sa udyan may isa, ay, sigang amin, nakastoy. Awan ti kapya. Ti makadangos kakabsat, nohaan nga agari ti kapya, iti uneg, iti kagimungan tayo, mabukaw ti panagtikin na awatan. No awan ti kapya ti uneg, ti kagimungan tayo, awan ti panagtikin na awatan, mabukaw nga maminpinsan ti ayak. Anat mapasamak ti kagimungan tayo, awan ti kapya, chaos. Agririri, agpipin na tayo, nagiti taon. Agpipin na tayo, nagiti taon, kasi ti mapasamak kakabsat, reality. Nagiti ko nagiti uray, nagiti kakabagyan nga awan ti kapya, at kikinno sila, at pipinnerdi. Patsyam ni deta, at lalaki. Patsyam deta, babaero ni asawa na. Awan ti kapya, awan ti ayan, awan ti panagsisin na ranay pa yan. Siyempre, awan hanggang mo magikapya ti karubang, at kasabulan ti tulungan, haan mo nga, kabailan nga mapan isaranay, apay, awanan ti kapya, ti agar-arin, ti unag ti kagimungan, gumura. Panagpipinnerdi, panagpipin na sakit. Naroon kakabsat ko, dagiti may basa kada tayo iti daytoy nga aldaw, they are reminding us, ti kinaimportante iti kapya.
Kapya ti unag ti amo yun, kita nila din. No, at ti kapya na ti mapasama. Figuratively, Oh. Ano ti mapasamak no, at ti kapya. Dagiti urbon abaka ken urbon alyon may maysa ti pangananda. Nakakita kayo? Urbon abaka ken urbon alyon may maysa ti pangananda. Ang kakaindan to dagiti leopardo ken dagiti urbon akalding. Di ba? Leopard ken leon. Kanundaan, nakita baka kada kalding. Ngumno at tatikapya ti nagbabaetan, awan de jay, kas di mapasamak, ag kakainda, ag kakapangan. Ag kapangan to ti baka ken oso, ag kaindan to asitatal na dagiti urbunda. Mangan to dagiti leon ti garami akas kadagiti baka. Saan to aman ano ti maladaga na agay-ayam iti asideg tinagita ng uleg. Because there is peace. So meaning, ti kayat na nga sawod kanabsat. Ure, dagito'y opposite nga animal. Opposite nga kase ti animal nga agtikinnaan, agpipinatay, no adta ti kapya, kabagalan nga mapasamak na ito'y. Kat kasano tayo nga maating iti kapya? Niwan na mamunya, gibagbagana, tipundo nga kapya. Kasano tayo nga maating itipod no nga kapya ni Juan John the Baptist in warwaragawag na agbabawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo ken ni Apo Dios. Adda tigura tangamin adda ti nakabasulan, di ba? Adda tigura tangamin adda iti nagkurangan. Adda tigura kasi adda ti nagbiddutan. Ngem no ammom nga pagbabawian ti nga biddot nagbasulang ken nagkurangam may subli ti ayat may subli ti kapya. No ammom mat ti mamati ken ni Apo Dios, no pudno nga mamati ka ken ni Apo Dios, kayam nga isaknap ti kapya. No pudno nga mamati ka iti Dios, no pudno nga iti pamatin ket agdalaan ken ni Apo Dios, kayam nga ited ti kapya, kayam nga ited ti ayat. Ngem no ti pamatim ka ni Apo Dios, ti panagbabawim kadagiti basol mo ket pasig nga parparaw-paw. You will only create division kung haan na panagkikit na awatan. Haan nga kayat ti Dios nga adda iti division. God doesn't want division. Dito, panagsasina. Doon kayat ti Diyos adda ti kapya, tapno agtitimpuyog, agtitinulong para iti pagsayaatan, dan para iti may sa apanggap. Diba? Kasi man talaga. Kita nyo, naging politiko kat kwa. No, panahon ti eleksyon kat, panagduras, panagrangay, butusan nyo amin na gito'y. Diba? Line up. Agkay-kay sana. Katno na tayo, awan ti panagkay samat ka na tayo, anat pagmamaayan tayo. Awan ti kapya. No pasig nga panagsisinupya, ma-divide tayo laang katawaan da tayo ti tao. So nga napinpintas nga adda ti kapya. Napinpintas nga adda agar-ari lang ta ti kapya. Aginisong tayo, di ba? Nalaklakan iti umis-isong ka, nung titimang kuskusilap ka. Di ba kunada, di ba, science kunada, nung umis-isong ka lang tagat, basbasit dito mabannog, nga tulang tirupang, gan muscles tirupang. Di ba? Nung nakarupangat ka, di ka ngayon kung magbaga, nakarupangat ka, abos man pa'y, pada ka nga nasayahan, di pa nagrupa na, rupangat ka pa'y laan. Ano, Diyos ko, apo na kasyam ka tabagi mo. Di amin? Di ba? Kasyam tabagi. Abos man may pada ka nga pugot, pada ka nga wan itsura, narupangat ka pa'y laan. Numatay ka agad kakaasin to, tamangurunusking ka. Di amin? Rupangat, dati, kung unadandogin, adunga kapas to isulsul na, di pa'y lagbaling na naisong. We need peace. Kapya kakabsat. Kapya ti agar-ari kumakan kanayon. Iti tayo pa nangururay, iti pa nakayanag niya po Jesus. Laglagi po tayo, masapul tayo ti kapya. Apay, kapya, ng kangrunangan ti amin, ang nga kapya di jay, kapya ti kaunggan ti puso.
Diba? Dati panangpakawan mo, tinagkurangan ti sabali, magtagkapya ti kaunggan ti puso. Diba? Dati pananglipat mo, iti hidwangan nyo, no differences yun, ti sa mo karubam, magtagtikapya ti kaunggan ti puso. Gapno, at ti kapya ti kaunggan ti puso tayo, nabinpintas, mas meaningful, naragrag sakto. Tintay pa ng rambak, iti piyesta ti Paskwa, ti panakayanak ti Apo. Ngam pasig nga pa nagdidivide, ti pampanunutan tayo, pasig nga hang nga pa nagkikinnaawatan, ti grupo tayo, bingay-bingayan tayo, awan pagbalbalinan tayo, makaes masaya-saya, at katawaan ti tattao, kasi ti pagbalinan tayo, no awan ti kapya. Gabuna nga ipagariyan tayo ti kapya, sumursurot neta. No adda ti kapya, sumursurot ti panagkikinnaawatan, panagsisinnaranay, ayat, agar arin ko nagtangakan kanayo nun ti ayat, awan ti agbimin ni suot, diyo ka di kaya ti kasdi nga lubong, awan ti agbimin ni suot, pasing agginisong na giti tao. Di ba? Te kung nadarod pa health benefits ti umis-isim ko, umatitog ka no ti biyag mo. So, gapuna no daduma siya ko, uri adon parikot ti biyag, katawa lang ta, isip lang ta. Pagpakatawa lang ta, apay. May nalaglag ang tirik na, magkatawa ka lang ta. Ha! Kunong lang ta. Di ba? Yung mga katawa nga siksik ka, baka magkaton ta. Baka katawa ka nga may sakalat na oh, sa bali na ito, ko na nantugin ka. Beloved brothers and sisters, itin tayo pa ng urukuray, itin tayo pa ng rambak to di piyesta ti Pasko ti panakayanak ni Apo Jesus. Dagito'y nga kandela at dating kayo papanan na eh. Diba? Di umuna, candle of hope, namnama. Umuna nga namnama tayo. Namnamangan tayo, ti iyaay ni Apo Jesus. Kabayatan pa itintay pa ng ururay, iti iyaay ni Apo Jesus, masapon nga at daan tayo iti kapya. Kapya ti kaunggan ti puso. Kapya ti kaunggan ti nakam. Tanagmayat no makariing ka ti bigat, awan iti mapanunot mo nga manggurgurakan ka. No makariing ka ti bigat, awan ti mapanunot mo nga kagurguram nga tattao. Kapya nagta. Kapya nagta ti agar-ari iti uneg ti kagimungan tayo. Haan nga da tayo iti mangted iti mamagbalin wenno mangted ti rason iti panakasaya-saya. Gaputa awan ti kapya. Nung gandi kasmay sa nga pudpudno nga Kristiyano. A true Christian is a promoter of peace. Peacemaker. Ano dito? Dito ko na nagasat dagiti at dati kapya tapukwa dati pagarian ti langit. Kuna nangarod. Blessed are the peacemakers. Kuna nagayang. Blessed are the peacemakers. Nagasat, bendisyonan ti Diyos. Dagiti mangitagtaguyod. Ilocano na na po. Mangitag-ay, mangitandudo iti kapya. Diba? Nagasat dagiti mangitandudo iti kapya. Sa bendisyonan ida ti Diyos. Kita nyo, ni John the Baptist na may saad at dinibasa adat tayo. Kita nyo, haanmot na nangikasaba iti ebanghelyo na nakikumkompetensya. Ngayong gabuta kayat na nga, dati kapyatiin na panangas kasaba, inbaga na diti agpaypay sulaang. Even Apo Jesus, di ba, diplomasya mo't amin tinag-aramid ni Apo Jesus, di ba nangikasaba na? Di ba? Naurin na ilan sa EJ Cross, kapya, nagtati makikita ang peace. Nagtati makikita ka ni Apo Jesus. Amin nga aramid ni Apo Jesus. Nang naroon ni Apo Santa Maria. Alaman, dakay man, mapapatay ti anak mo. Di ka kung makigubat. Yung ni Apo Santa Maria haan, na inkapyaan awagas. Nagtulog lata iti pagayatan ti Diyos. Urin ni Apo Jesus. Kasi insurusuro ni Apo Jesus iti kapya. Kapya nga agar-ari nagtangakan kanayon. Kapya nga dalat tati kaunggat ti puso tayo. Magtati kapya, there is no division.
There is no hatred. So, gabuna nga nabinbintas nga dati kapya, nalaglag ang tibiyag, ito munggal maysa. Ala, ulitin tayo. Namdama kumapay, ulitin tayo latan. Let us greet each other. Peace be with you. Tayo naisip ha? Tayo naisip, hanga plastic.